Marsin kut kene ke jingil ka jong ka Argentina Persia ke Egypt. Kena le tu sendan kene ke rangil ka jong ka Egypt bot ukus jong ka Egypt Persia ia ka Argentina. Bar hoi perlu hakane ke video ngin sai pe ia kita ki full fixture na ka benta ki jingil ka jong ka quarter final. Bat mentah habangi pai na ke jingil ka jong ka Argentina Persia ke Egypt. Nengkong kedi ke Egypt ka balalam khamat shwa ia ka Argol Henry ke gol ke baar hak menit ke besan rupra lasyak kan selno nilai syak penduk no ia kate ke gol da ke VAR namar lekhen bagade ke fall bat kane hi ke balami sibun ke jingkran namar ia kate ke bol ke Egypt kaliyo nadu basdang umadan yelek kai kata hajan corner jongka bat kalara aika da ke counter attack adu belapoi syak ke gol jong Argentina bat yok sendan bantem Henry hadin kene ke gol la cek da ka VAR bat la syak cancel no bat de ke ju ke daw ya ka Argentina bahaswa ke gol ka balai ke jongka ladon ka we ke fall ka ba referee umtre setia ban cek ya ka VAR bat haba ki player jong ka Egypt ke lapha ban cek VAR ne ukus jongka ulai pen banda ki red card la ne ki yellow card kumta hi halor kane hadin balkut ke jingil kai balala ka Argentina banjob da laila arkul ya ke Egypt lami ki jingin tho na ki player jong ke Egypt bat kum juru na ukus jongka da ka baong ba referee ya syak silang palat ya ke Argentina bat uwe na orang il kai jongka kata Mustafa Mohamed Siko ula ong congrats ya ke Argentina na ka benta kane ke World Cup bat kane ke jingil kai kadai ke jingil kai ka bomlang hok lenek ta ke jingil kai ka balik tu syuk na kaleng ukus jong ke Egypt pa dolong kadai tang syapang ke pisa bat kane kamlang fair bat ki kuat tang ba Messi unyai don hapo syuk kalmi sibun bha ke jingken tho namar bha ke jil ka jong ke Argentina Persia ia ke Cabo Verde baro hikifan kelas irmensim ia kadai ke jingil ka bat presiden ro haba interview ulai thu ba kan no ulas singo sitom bha hakane ke jingil ka bat ke Argentina Henry hadin ba ulas singo ba ula kumkren kumta ulang pat ba ulang neutral habaro arliang kitim bar hoi perlok syuk habangi pai pat na ka jingil kai jong ke Switzerland Persia ia ke Colombia ka jingil kai kalakut dan not cool ka bala habban shim ia karai da ke penalty shootout ka ba ke Switzerland kalala ban pelim ia ke Colombia da saw lalai cool ha ke penalty shootout manta ke Switzerland kalrung no sya ke quarter final bat na kalyang jong ke Colombia kalkut no ke JLT tang ha round 16 kaba menta habangi pai barok prateli kitim kilala ban qualify sya ke quarter final kaba ke fixture jongki kalong gumne ka Morocco Persia ia ke France ka Spain Persia ia ke Belgium kadba ke Norway Persia ia ke England ka Argentina Persia ia ke Switzerland kaba yakini ki jingil ka jong ke quarter final ansai kai lasya ka sni ha ke porship je siteng am siteng senya ka France Persia ke Morocco